tu patanga thungai thlain oitle hi kan pungtial tialin alanga chuti rualin nun kong min throi thei tur hoi zong ero mizo te hian kan nei tam lo khop ni in alang chu wangin voi khatna fam chu helam hoi hi kan ti ve chin te ang ti in mi lo tling pakhat chan chin kan ngai thla in kan thlir ho don ni tutorial soi pop pop ni lo midang ngai thlak tura thu chiar upload hi ka ti ngai lo awangin he video i mu dan le ingei dan tik tak chun zom zel tura min du le du lo tlang taka comment lama lo da turin angai thatu zong zong te kanin ngen kha le KFC te kan thiat lar Kentucky fried chicken hi ming shilo kan karing lova ma se he multi-billion-dollar international company KFC din chuak tu Colonel Harlan Sanders ero shilo kan nok mai thei chu wangin anana tangin lotlin na hi tu pa ta big ma ani lo zia le a chawngam apiang te chaw chu thin ani zia kan ngai thlau don ani Colonel Sanders si kumsom limi ani a professional chef ni thei chi ani a sarkar pompui thlapa Kentucky fried chicken sum don na kalpui thei me chuan kumsom rup pani mi ani hial to ma se kumsom sari pangami nia a company a hral nuwa company icon amalem manzui ani te hial ani Harlan Sanders si kumsang khazare chumko khan Indiana US a farma lo piangin kumruk lek ani line apai na boral sana anre thei awangin anu ni leng maya in lo angai si a no pangte in anaw ten kol chu akowa thlazuya hetianga a u naw te a en kolawang hian chosrai po atna jinga langsar tak pakhat ni in kumsari ani me chuan eirang bol thiamnal to hle ani kumsom pani mi ani a anu in pasal dang anei le ta ka chuan a pasonin an u naw angai thei miau lo awangin an u naw mi paho jong chu ani bulan omzui ta a ani bula omnu phei chuan mel som riat zeta la in lo in an kaltir thin ama alo teima bok nen school kal ai chon ni leng in lo chu du zokin school po chol son to hoi reng ani Cuba lama army ho kianga tho lop pi lama hian Sanders sian nun bul lama hian na chi sang in kar kik tak tak a thok kol na sale maya America chim lama rail steam engine ti faina te insurance lama te motor ke hal chit en moi tur siam na lam le long khal thlengin a thok kola kumsang kha zakwa somthum khan Corbin Kentucky a service station keinina petrol pump kan tiang hi a hlui a leita a chuta chuan khwalzin tan chimlam du zong ei tur zor na dor siama ai tur zor awanga chu mun chuan thiata hlo nuwa service station a gas pump chu tiralin restaurant pa ngai taka hong theita ani kumsang kha zakwa somthum pakwa khan arsa akan ro na lama thlai chi ran som pakhat le a bol lo ran ne na an hun lai an pressure cooker tun lai mi ang ni lo a hian tui mai kan dana hra chuak ta lo maya a hriat du tak a hriat chu atang chi a hian a ron hlo tling chho tran ta ani chuta tang chuan restaurant po kumsom chung cha chu lar vet tak ani ta kumsang kha zakwa somwa khan state in choi moin apek san thei ber colonel title chu Kentucky governor in peta hiala thuam war le Kentucky colonel tai chu in thuam na tan mangzuin chu voina KFC icon an manzui ta khi ani nge kumsang kha zakwa somwa pani khana thian pa Pete Harman sarkarin a restaurant ming le icon big nei aphal sak thlap ne na in rem na siamin ar sakan chu Kentucky fried chicken ti in an zur chok thana pakhat an thal zela sen li zel hlo thin ar sakan chu an item thal tamber ani nu pe chuan an khotual restaurant sang chu tho pui chhozui ta ani luang taka asum don na kal chho nu hian state dang atanga restaurant aron lu ta ka chuan atla chezuya ador hun hmana ivete po chu kumsang ka zakwa somwa paruk khan tlom takina teralta a social security thakata dollar zapanga adon chu income nei chunan dita hial ma se chu tiang mai maya omreng chu tum baulo ti chuan kumli liamta a bul alo tran man to dor dang tho puya sum don kha thar tho lo tumin restaurant ran abekola ar sakandan thuruk mang chuan kan chin sakin ai tir thina an tui ti zong ani chuan in remna siam puin bul atan thale
kum sang kha zakwa somruk pathuma ar sakan dan thuruk nei tu ni na Kentucky Fried Chicken nei tu ni adil meu chuan US le Canada a Kentucky Fried Chicken zuar restaurant zaruk chuangan man he mi kum October tha hian mi hausa Jack C Masi le au kil John Y Brown Jr. te chuan athiam na lei sak tu minan dor trana kum sang kha zakwa somruk panga moras thla khan asum do na chu on lei sak ta nge ani anin rem dan la dang dai Kentucky Fried Chicken chuan khavel puma doran hong thei anga ma se an arsa siam dan ero an thlak thiang lo sandar sian sum tam tak ain ai siam thiam je dar zaw adu zok ni in an soi thina tuna kan chhiar chaw tak ang kha thlong tam takin a chanchin poiji ani tlang pui amara chu ke chuan helai china hian khadu to konga anuna beidon na to dan le mangai na awanga lo pa chuale dan zoki mitinin be sei tur kan nei zia tarlan na tan reng po kan flash non le zoi ange kum rukmi ani in apai na boral san kha kum som paruk mi lek ni a school mang tha ngai ta kha kum som pasari atlin me chon na pali atangin an ban der to sin khatiang khopa van doi na ina chimpil to khapa tan khan kum som pariat tak mi ni ya nu pui nei kha amak than lo aphur chok tu tur amamo matin ni ma se kum som pokumi ani a pa ani ta ka chuan akawa mo phurna lian jok ta sot loisi re thei na hi chuan mangai tu po anot bo thei ani ma na kum som ni atlin me chuan pathloi ni turin anupui aphur ri chok tu le fui phur tu tur ni arin khan afanu no sen ruai na chua san zui anupui nei kum atanga tanin pathloi ani nu kum ni kum som pariat atanga som ni pani thleng railroad conductor atang ma se ala hlo cham ta cheu chuta army zoma in ben bel atum kar lawa an thu fai jing atel le ta cheu chuti na farm chu dan che mi ni in midang ama anga van doi te tran pui turin I in pete ang ti in dan zir na run bel atum ma se an lo nar le si shok chom tur nei ta farm chuan ei munan insurance salesman na athok ve u ka atong kam thiam lo alaya choi bel lo chau ani mai si nadang azona ngai le ta ma ni fanu hial kit naptum khopin atin hun tleu ma se chu po chu ala hlo cham ta cheu ma se anupui ero ane na kir turin a min thei pha hlo thung ve khia maya asiam tu le thleng sil tu angten dorte ya te thok zui talo plopa anu chuan ama pualin hong chho ve ta kum somruk paruk mi ani chuan asum don na lu lan thei an ron oma min hnuai ai chuan a ban san le ta lo cham na in anun abol ne boka sarkarin thlatin social security dollar za panga an pek tur po chu ma ni po in chom zo lova sarkarin a mu wanga angai ta tlat pek dam tlak nia in thelo lutna le tangkai na re reng ni lova in tur hial khopa hlo cham na in anun puma azui wangin ma ni in ti hlum mai atum ta hial lalpa le thing buk noya athun hu chia tur azia mol lai chuan a hmangai em anupui ne na hlen chu adu ala hlen ngai lo thilte aril ru aron lang chuaya mangai na wangin mabak al anei zia muthiam ta awati zia kher em vele kha chen khami asiamin a huna lo mang to a mi hriat lo tam taka hret takalom mole a har chuak ta sum anei lo awangin dollar somriat pasari pukin amamo thila lei khoma ama thiam thil bik mangin arsa abuat seita a chen namun Kentucky biala restaurant tran in zuar kwalta a kum somruk paruk mi ni to chungin Kentucky Fried Chicken company nei tu ni chuin a hlo ting ta hiala kum som sari panga ani a hral le in company ai kona ama thalem man ani zui ta hial kum som riat pariat mi ani meu chuan khapa hlo cham beidon wanga ma ni in ti hlum tum hial to tu Colonel Sanders kha billion air alo ne ta der mai mangai na le Kentucky Fried Chicken a wangin beidon na ta tho chuak miu hekle chu wangin ngai thatu du tak
I hring nuna voi tam ilo hlo cham to po ani thei ilo be dongin ilo in dom kun mek po ani thei Colonel Harlan Sanders chin kan ngai thlak ta ka tang hian itluk zat ain I thole zat lo tam se voina I thlo cham na le beidon na kha nak tu ka idin chua I thlo tlin na tur dal tu a lo mang lo tra mang che khati zong kha tun tumatan ni se in lo hlok pui ngei be sei chungin comment lama in ngei dan ka lo ngai chang don nia